ihame ry'umunsi muri kumwe na Rev Prophet Ernest NYIRINDEKWE. Uko mubizi turi mu mwaka wo gukira ku bugingo bwawe, ku buzima bwawe, ku gihugu cyawe, aho uri hose. Urashaka kubaho ubuzima butagira ubwoba? Mbese urashaka kubaho ubuzima bwuzuye amahoro? Ibanga rero narindi ni ugutunga umutima utagucira urubanza. Urwa mbere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 24. Bakundwa, imitima yacu itaducira urubanza turatinyuka. Umva ngubwire, mu kazi kawe tunga umutima utagucira urubanza, mu rugo rwawe tunga umutima utagucira urubanza, utwaye imodoka tunga umutima utagucira urubanza, uri kwa muganga tunga umutima utagucira urubanza, aho uri hose tunga umutima utagucira urubanza, imbere ya pasiteri wawe tunga umutima utagucira urubanza, imbere y'uwo mwashakanye tunga umutima utagucira urubanza, imbere y'umukoresha wawe tunga umutima utagucira urubanza, mu bibazo urimo tunga umutima utagucira urubanza, mu bukene ufite tunga umutima utagucira urubanza, mu bukire ufite tunga umutima utagucira urubanza, uwo waba uri we wese tunga umutima utagucira urubanza. Ayo niyo mahoro ya mbere. Imitima yacu nitaducira urubanza turatinyuka imbere y'Imana. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Tunga umutima utagucira urubanza. Shoje nkubwira ngo ibukuriwe kuko biri mu bigize amahame. Shalom.